Ki dekat jungka District Selection Committee Ribuai District Matagasngi. Kila pensyai pajba halor kajing panselam ban pelai ika result DSC jungki pus ke beper. Wad hadin balada ban penloy ke exam tungkam haus nam arjar arpawe arjar arpawar. Haba keren cakila petai kubor nak liang ubak WS rentat yang Vice Chairman ke DSC. Ha kajin dan lang ubak pool nungrum baru ubak Markus Lopasam ki badai ki member DSC. Ulang baik kajing penbena ne advertisement halor ki pus ke beper jungka DSC. Lapan bena haus nam arjar arpaw. Helai nomor kajingwan lang shop jungka kelam COVID ke kendai. Lalaban penloy ke exam hadu usnam arjar arpawe bar arjar arpawar. Batang hadin bagi sama tipkam kila de mento exam. Kalami sakawe ke court order kabalapta balade ban pentrikam ya ke rooster system. Ulang ru bahadin ke jingmi ketika order. Laban pesangnya biang nomor ke DSC kam don bor ban snai ke rooster. Hari kita sarkar nilai department ki bade ban le ketika kam balapta ru yaki. Hadin balade ban penlong de kajing keduk lang ke meeting berkunjuru ki jingi kai ne training. Kumno ban penkrel ane ban snai ke rooster. Hari hadu menta ompadon ke weru katan sarkar kabalade ban penkrel ke rooster. Ni mentang ni wanah ni don katok ni kijing pensyai hak bede bat ka DSC ke jungi halor kijing penslam ban penmi ya ka result jongka exam ka bangiga dap pentok mo i ka advertisement ni advertise hau arjar arpo dia ke exam i pentok arpoe arpoar balik ke selain pentok exam ru nomor ba udan tu COVID te hadin ba ladep pentok exam hau arpoar dia hunu ju usnam kawan ka court order babata ba deban pentrikam ya ka roster sistem te de hang ni ba nakiliang juga DSC kelas lem berpemi gerson kumbakalong inamar baka DSC kamdan authority ban prepare ke roster ya ke roster de ban prepare daki line department te ki line department kumbakalong hadu mentah umpadon iweru department kiba la submit ke roster sa ngi ke DSC te mentangi kuat ban pensyai mo sigi samla kuat kam te kumjuk ru sya kipaj ba barok ba kesungtu ba balai kaslem ban penmi ke result jongka exam te hakijing sya na kaliang jong ke DSC mo ya kini ki line department kila court meeting te hadin om tang meeting training ru la sausin la training iki na banta pekin penkrek ka roster te labun ki sitiru la sautuli ki manjar ngila ai na ka DSC syaki lan department te hendai kat hadu menta kim semla pa iki roster juki tadi na kane kadau ba pelong ya ka DSC ba kamla ban declare ya ka result hadu mentah telada cine ki lan department kilapa ya ki roster jongki sengi kemut kanum simpor ya ki DSC ban pendap ya ka ban declare ka result la kumno kemut ba kana simpor long ba panghapo arbana ingin complete ya ka exam baru kemut hadu ka interview kata ka nak liang jungi ngak ban ai ka assurance te Henry lata kini department kim submit iki roster juki kemut nak liang jo DSC ngimla ban le namar ba ban ngin le hi mangi DSC ru ngim dan authority government kam ai bor ha DSC bakan le kini DSC kelong baik tang ban conduct exam advertisement conduct exam interview bat ban recommend syaki department hadin juga final result kata ke kam juga DSC kumba kalong ini ke roster mentak hendatkan kam pensukkan kampen koloi mo nomor mencua ya ke roster kemut ba kihaban prepare ki department hadin ketu kihaban pak syaki directorate office jungki bana directorate kina ban pak patcha personal nak benta banyo ya ka approval tementa hakani ka assembly session kebarang sudam iba nak liang jongka sarkar kala
benmi ya kawika notification kaba menta kilan department kin pen kre ka rosa kin pha siki directorate office jungki bat nang tei kin sapa sha DSC na ka bantaban yo approval pat na u chairman jung DSC bode u deputy commissioner kata ketika de menta kendiat kan kamerap namar kal alaj bakan ya cha personal de ngatrai balada ki kilan department kajing tentu nagilang jungi ke long lada kadon kajing bom sungtu bah ban pen kre kini ki rosa ba kentu iki ba kinwan DSC kidon ki brujungi DSC naga benta ba kinyo ban yarap lemeki naga benta kenang ba kanum slam kan ka kam long kumta lada kimla ban pa roster kemun nagilang jungi nginum laban diklar ya ka resort. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center